Ke a o dumedisa mmui le momamedi sontaheng sena se molemo. Ha ntse re tswela pele ka ditaba tse hlophang maphelong a rona, di hlopha bana ba rona, di kene le manyalong a rona. Bohlokwa ke hore boloi ha se ntho e re ke re iphapanyetsa yona, hobane malapeng e re tswetsweng ka hare ho ona re phela le baloi. Re sa pheleng le baloi fela e le batho ba batlang ho timetsa maphelo a rona, molemong wa hore ha ba ka bona re tlohile mahlong a bona, bona maphelo a tla ba monate bakeng sa bona. Ha re tlohelle baloi le ha re phela le bona. Ho rona re tlamehang ho etsa ke hore re ba pepese ka mesebetsi ena ya bona e tshilafetseng. Jwale mokgahlelong ona wa bobedi, jwalo ka ha re tswa bua le moruti Mofokeng, re na le bana ba bo rona ba re etetseng ka kwano, ba aperweng ke ditsietsi tsa maphelo e ba phelang, mme ba hlokometse hore ho thola ha bona ntse ba bona hore ba timela ho keke ha ba tswela molemo. Ba kopile hore ba tle ba tlo arolelana ditsietsi tsa bona le rona, mme re bona hore na ko hokae mo re ka ra fanang ka dikeletso teng hore ba tsebe ho hlola sera sena se ba hlasetseng maphelong a bona. Jwale ke rata hore fela re ba amohele, re ntano ho utlwa hore na moya o fokela kae. Mme le ntate dumela. Le kae ntate Mokotjo? Re a phela. Tate ngwaneso. A re teng le kae? Re a phela. Hei, oko o re tsebise ngwaneso, nna ke rate hore bontate ba tsamaye pele ha ba tsamaya le mafumahadi jwalo ka dihlooho. Alright, ka lebitso ke Mahlatsi, seneme ke Thabane, hlaha motseng ona o ka moo ka Didiere ka moo. Tate ngwaneso, tsamaya le mme. Tsamaya le mme. Ke mofumahadi wa hao. Ke mofumahadi. Ha re a leboha. Mme ngwaneso, o phela hantle? Ke phetse le kae ntate Mokotjo? Re teng. Ke rata hore re kene ditabeng. Ke utlwile ha o ntso ntetsetsa mona hore o a kula. Bophelo ehlile ha bo hantle, o no le sepetlele, wa kena wa tswa, o lwantshana le bophelo. Empa mo ke batlang hore ke qale teng ke mona. O ngwana a hotseng jwang lapeng heno? Hei, ke hotse hantle ntate Mokotjo. Batswadi ba sa phela. Re hola re le bangatanyana ka tlung, re santsane re le 9 kaofela. Ho holeng ha ka ke hotse ntse ke le ngwana a hantle, a tshwanang le bana ba bang kaofela. Ditaba di qadile fela ha ke tlo tloha primary ke ya secondary, jwale ha se ke tlo kena bongwananeng jwale. Ha ke le ngwana, ke tlamehile ke tlo kena bongwananeng se ke lo bala standard 6. Se ke tlamehile ke tlo kena sesading jwale, ke mona mo ke tholang mathata teng. Le dintho tsene ke di bona di ntse di etsahala hae mane, mara ke ntse ke ipotsa kore ke tla re ha ke qala ke hlabollowa jwale ka re se ke bona hore mane
se ke tseba ntho e right le wrong. Ke hona mo mathata ma qadileng teng jwale ha se ke tlotlwa modishi mone ke kena teng ke lo kena secondary moshati. Ho etsahetseng? Hey, ke ne ke ba ngwana ya dulang a itlhoboloile ka hara bana ba bang. Ke le ngwana a dulang a sa thaba ka hara bana ba bang. Fela magane ke na le mogotsi a dulang a ntse a eme ana le nna monana le hlakoreng laka. Mara ke dula ke ipotsa gore mara nna hobaneng bophelo ba ka bo sa tshwane le ba bana ba bang. Ha ma mistress a tshwaya bo dibuka nna tsa ka ke tlamene ne ke sokole ba tla tshwaya kaofela tsa ka di ske tsa tshwauwa. Bana ba bang ba tla dula ba groupile nna ke dula ntse ke dutse ke le one. Kore ke sa ratei le mona dikolong ke dula ntse ke fail la ntse ke re ke a bala ke dula ntse ke fail kore ntho engwe le ngwe ya ka ile thata. Ke khutle ke jwetse batswadi ka tlung hore hai ke na le bothata bo tjena le bo tjena le bo tjena bo etsahalang ho nna. Hai ngwana ka ho batla ne re rapele ntho ena na e tla ne e fele. And bothata bona ntse bo tswela pele e be ba sekolong. E khutle e be tlo ba bothata ba ka tlung hape. Ke botse mme wa ka le ntate wa ka hobaneng boss ba ka bona ba dule ntse ba batho ba wang. Ikare ba mosneneng ka re ba hlanya keng why ba bana le dintho tsa mofuto hona hobaneng nna ha ke ya matsatsing ke yona se tloa sa taba he sentseng se sentseng bophelo ba ka why nna ha ke ya matsatsing matsatsi ya ka anka nako telele ha kana hanyane fela heno mo le batho ba kerekang kana go dintho tse ha ne di santsane di etsahala ho ne re soka re kena kereke ena ya Sione ne re soka re tsamaya kereke ya Sione kana go dintho tse ha ntse di etsahala until be re bona hore jwale hai papa hai bana ba go betere re mpeng re enka kerekeng hobane nna jwale ena ya hore ne re tsamaye dingaka re kwana le kwana nna ha se ntho tse ke di ratang tse e leng hore haye ho no sa kerekwe ne le batho ba dingaka. Ha ke tlo utlwa ba ha bana ntse ba hola ene ba iphilela fela ono sna ntwana ya go ba batla bo motho a tlo tisang bo motse kapo bo kereke ono ntse go go ba iphilela dintho di tse di tsamela hantle. All right, so ha mathata a bana a hoa bo siba hao ke mona mo ntato ha wa re le enkerekeng ZCC. Ke mona mo ile go njala se ga mathile haholo ho bileng se bila felletswe ke ditšhelete re mathaboding a tlisanga ka tšhintšha ena mara dingaka ne di sa batlwe ke mona molo ne di batluwa ke gona bana ke re ke gona re nang le bothata be le go bothata bona le gona kaofela ba go thole re ya matsatsing ntlo kaofela and then isa stop banana ne le bangata heno ne re le 4 mara ntshena haholo ene ene etsa hala go gona ha e tloa ho one e ya ho one ha e tloa ho one e ya ho one jale hantse re ya pele ha etsa hala jwang ai ebelo go papa wa kena ka kerekeng gona re motlile se re nna ke tlile se ke ba sala e se le ka morao mara ya ba bothata bona ntse bo le teng bona auswa ka a moholo le yana ntsana le bothata bo tshwanang le bona ba gona kaofela go bothwa tsa malothwasa mohlomong ke badimo ke mangareng a tsamaya lothwasa a ke re bana re batlana le thuso batho mona ba profeteng mona na re tla re jwetsa batswadi ka tlung hore re tswa ha me masbane bane ba itse ba kana ba nthusa mara ke tlamele ke thwase bana ntwena ka re ke badimo taba ene ke batla re ke hlakelwe ke a hore auswa hao o na jwetswa ke ba profeta ka ntle ho kereke ya ZCC ba strateng before tlo ya ka re ka ntle strateng ba re a thwase go ratla gone ho fola a fola ntwena na ena go family hona le ntwe e tlameleng e etsuwe hore re kgone ho fola kaofela ha bo papa ba ne le dingaka okay gore e ka re ntwe ka re le seko jwale ha bo papa ene le dingaka and then re tlamele ntwena ho bana le A1 a thwasang a amohelang newe ena hore e ska ya ba bohale
aya ausi wa ka go lo thwasa o khutlile mo o ile mo a santse a kula ana le dintho tse mo tsamayang ka maleng ka mona aya ha nka la le 3 months ke ha khutla le thwaso a re yena wa hloleya mo ha wa hloleya ha hantle ha o ntse ho tswella ya bentse re tswela pele re mathisana le ena ntse re phela bona bophelo bona ntse ke le sekolong mane ka ga bana ba bang ke ntse ke sokola ka diphiroto tsena hore di stope ke tlamele ho mathuwe ke thole dipitsa ha e se dipitsa e be tsona di tietsa kereke hore e stop kana go ha ke santsane ke le ngwanana ha ke santsane ha ke so tsebe ba hlankana ha ke so kena dinthong tsa o le gore mohlomong re tla re ke di contraceptives tse nyetsang jwalo mara diphiroto ke tsena ha di stop re khutle re botsa monna moholo hore na mara jwale bothata mona na ke ntwe re etsang jwang na ai a gemolala ga le nna ke tsebe bana ba ka gona ke mang ona na le etsa tjena gore le qeteletse se le ba tjena nna kana go ke gola ne ke sentsane ke na le ma 16 years to 17 years ke soka ke tsebe go hantle ntla ha e man o etsahala eng jwale ha o tla o ntso o tla o qetella o qeta sekolo ke la nna ka ya jwalo tse ke bana le diphiroto tseo tse jwalo tse sokodisang le bana ba bang ke bana le bole phoka ka classing ba bang ba bogotsi ba ka ba mfeletse ba nkise bo tleliniking hore mohlomong ba nthuse tleliniking ba fitele ba mpotse dipotso tse loreng ke tsa batho ba baholo nna ke sa le ngwana ba mphe dipidisi tse ha ke ya le tsona ha ke fitla ke bontsha mama ga a ngwana ka dipidisi tsena ke tsa batho ba ntho tsa bo di abortion o seba na ke ha ke bothata bane bo ke nang le bona that I'm got the way ntwe ine e tswa ka teng ine e se normally ine feta le ha o ka o kenya diphetse tse kae ene hloleya na tlamelo ke sebedise se kipa after na go itseng a phiroto e itseng ke tsama ke lo se tshintsa ke kenya se seng kapo ke di beka ntse di lengata ke na ke botse mama le papa ke re magwa gona gana le phallo ya madi ka tlung ka mona ke etswa ke eng na ntweo until ba qetetse ba itse ho beto o mpo o hlabile injection ke sa le mnyane ho beto o mpo hlabo kwa le ntwena hobane ke mo ha le khone o thusahala ka mona ba bang ba ntsa ba etse dintho tse ka reng ka re ba hlanya ka tung mona mo le vena ha ine dula etswa o tla isa wane ka kerekeng wane be ngakeng wane be kae ha se lantsa sokola ka gona jwalo ha e monate ho jwale bothata bo boholo bo qetellang o so o kopana le bona ho fitla hona jwale tje ho qetelletse ho etsahala jwang pakeng tsa hao le bana beno ka bothata bo rela ba ile ba nyalwa kaofela bana ba tsamaya kereke ba thusahala le nna kana ka tsamaya kereke mare le nna ile ya stopa bothata bo ha ya ka re dintho di dula madulong ha e mane mare he re le batho ba ile reng ha re kgone bana le balekane kaofela ha rona balekane ba re ba le re sa kgone hore re bane le balekane bana ba baleya o tla utlwana lona o sane sa ile o tla utlwana lona o sane sa ile o tla utlwana lona sa ile ha ba kgone ho dula ha o tlo batlisisa bothata ba taba hantle ho thona le ntho tse re di nehelletsweng kaofela ha rona ke batlisise ke batlo tsebana ntho tsena re di nehelletswe ke mang ha e hlaki jwale kerekeng hobane ba profeta ba teng ka hara ZCC ho no sa tlo re ba profete hore na hantle bothata ba lona bo kae bana ba bua ba profeta hobane kereke ya siona ke re hangata ha e qhale ya haha for seteng la malapa ha se hangata tla utlwang ba o jwetse hore motswadi wa hao ke yena o etsang tjena kapa o swa hao kana ke yena o etsang tjena ba o fa fela ditaelo pattern then wena o tlo iponela ha batho ba o se ba etsa dintho tse sa tlwaelehang o qetelletse wena o bona ke qetelletse nna
ba la banyalwa kaofela hwa sala nna mama a hlokafala le uswa ka ho ntse ke bokane le no la hlokafala ha mama a tlo hlokafala a re bitsa kaofela re bana baka nna se ke tlo tsamaya lefatsheng ke kopa le sale le utlwana hore se se ke sa kgona ho kena ka hara lona bana ha le ntse le sa utlwane ntho ne tla netswele pele etsahale bana baka ke kopa le tswe nthong eo e le keneng ka hare ho yona nna ke so understand ke tsebe hore na ntho ba keneng ka hare yona ke feng le tswe ka hara ntho eo e le keneng ka hare yona a toba ona a moholo a hlokahetseng le yena ona wa abutwa ka moholo a moholo ke wa ntate ha se wa ntate kwa mme ke tsho ke ntate ke ntate hai a rena ke a tsamaya lefatsheng ha le sa sale le utlwana tlanne le tsane ntho ene ntse le etsana yena ke ipotse hore ke ntho e feng ntse ba etsana right re feletse mama a ye sepetlele mara before a ya sepetlele ka mo ka tlung ka mona ona ntho tse ding tsana di etsa tsene ke sa di utlwisise ba nga ke re ke nna la se bona ke nna setse ha ke nna mna mohlokomela o tla ga mona ka batho ke bana batho bana ba dikoloi tse khubedu ke bana ba re ba tlo nlata ha ke na idea ya ho etsahala eng after so many years ke hona ke tlo banang le idea ya go ke ntho tse ha na rona dikoloi tse khubedu ke tse ba re di atla ba tlomnate ba bontate bana ke bana ba bua ka ditsebeng tsa hae ke mme wa hao ke mme wa ka until ntena ju sebile jwala ke re hlo ha iphumule o dulantsa bua dintho tse pelo le yona ha iphumule pelo ya qetetse se e pompa ntho madi ntho metsi ha holo pelo ya ba rene le ka hara metsi until ba hlokafala ma go hlokafetse a buile a re ke kopa letswe ka hara ntho ne le keneng ka hara yona o sho ntena ana bua ena ana re ba tswe ka hara ba ke le magotla ana a boloi bana I'm the only one ana sa tsebo gona ho etsahalang hae ka tlung ya tlo ba auswa ka lena itse ha ntsa ya a kula a gona le go ho shwe wena ho kampa ho shwa nna hobane wena o sa le mnyana ha o so bane le bana le yena ile gona tshwere ke ntwe ka reng ba reng ka re ke scorpion sene se motsamaya ka hare le yena ile ba pelo wa thupelo ya se pompa metsi ya holo ya kgathala gone le yena hlokafala ena batho bana ba tsamayang ke batho be loreng ke batho bene ke phela le bona ha holo mama le auswa ka ke batho bene ke ba rata ha holo ne ke ba rata kaofela mara bana ine le bona ba khonang ho nkutlisisa ha holo feta bana ba bang ba hlokafala ya be ke sala le monamolo hae ga ba boloka ntho ngolongwe hae wa clean wa ha ba hantle ka sala le monamolo bothata bane jwale be a qala jwale se ke qetile sekolong man ke ne ke tsa grade 12 ke qetile ke tlamele ke sekolong tšhelete ha eyo monamolo ko ga ngwana ka re ko kenye collegeing bonyane tla wena tla phamisa di sa phasa hantle ke kgone kena bo university le hona collegeing mentong sekolong ne ntse ke tshwara bothata ha ka re ke tlamele ke bale ke ntse ke a khaleya sninning ha ke re ka papa moseng ha ka qeta ho bala go bontho tse jwale bothata bona botsetse pela until be ke lo kena collegeing ke ntse ke hula ka thata jwale collegeing teng he e la ba worse ntho e tima di computer ka classing ha re ngola di print out nna print ke tlose di print out tse to block han di print out tsa bana ba bang kaofela e be penalty ba go wena o tla tlo ngola o di one bothata bona re botshwere hae ba ntwe tsamayang le nna ha ke rato ke bana ba bang ke dulantse ke gore ke tsamaela ke le one ba se ke bona ha ke kena ka ga batho tjo e tuta lo feta jwale ha ke e bona lo e bona ntwe ne tsamayang le nna ene le dintho tse tsamayang ka maleng e sale ntho tsena di setse morao ka tsela e ha e sale ntho tsena tse di mphidisa ka thata ke ntse ke phela bophelo bo bothata mara ntho e ke e ratang e tsahalang Hesumane e ne le nna lo uswaka ba hlotshwang ke dintho tse ba tsamayang ka maleng bana ba bang a ke soka ke ba utlwantse ba lla ka dintho tse ba tsamayang ka maleng ka bo ho rona le thokolosi ke ena ya morobala eng kae a bona ke soka ke ba utlwa ba ntse ba bua ka dintho tseo ene la ba botsa gona magantle why re sa gone o thusahala na ya be sa ba tswile ka kerekeng kaofela ha bona so setse nna jwale le nna ke ya etsamaya mara jwale ha ke gone o etsamaya hantle ka baka la diphiroto tsena tse dulang di tswa
ke tlo kena ke re ke a phetha ke re ke ditaelo wa tseba ntate di hlola di tletse ka tlung ke tlo kena fela le 3 days ha ke no ke khona lo iqeta e tla be qadile jwale e tswa ke sa tsebe e sa thibei o batla o ntjwetsa hore bothata bo ntse bo le teng le ka jeno le bontse bo le teng le ka jeno lena bothata bo hore tlamele ke thusahale jwale e etsa mathatho bana dintho tsena ha di kopopane ha ke bona hore ka mona ha ke khone ho kena ke a qalella ke lo batla pizza ke ya chemisting ke batla pizza eta stop hore ke khone ho kena ka mona ausuo wa hao honeng hona le ntho e tsamayang ka maleng ke eno a seng a hlokahetse o la hlokafala okay after hore ba intshe fela ntho bana ba lo ilometse after hore ba ilometse ha ka ba phela nako telele ba a tsamaya magonsile ka mantswe a reng hona le ho tsamaya wena ho kampa ho tsamaya nna hobane re kula re le babedi ntho o ntate Mokoto ha e tsamaya wa e bona le mona molaleng mona le mona na le tsweleng mona ntate ngwaneso Dad. dintho tse mohatsao a di hlalosang mo o kile wa di bona ka ha o mahlo a mabedi ya campaign ne ke na lo o e bona engwe ke be le tso ke utlwe ntwe ka re ke le saponyana go yena mo e kukumuluile mpeng mona yona nkile ke e bona ehlile jwale ditsietsi tse kaofela tse mme wa lona a neng a re ho bana ba hae le tloele dintho tsena tse le keneng ka hare ho tsona o mme ka jeno lena o qetelletse o hlokomela eng nna ke hona mo ke sa itholeng hantle hore na batho bana ke eng ene e keneng ka hara bona bane jwale ke batho ba itshepileng ha ke ba sheba la ha re kopane le ho ka bana le botlashinyana wana ha tshabe wa ntate Mokoto dintho tse ke di boneng di etsahala hae mane ke ipotsa ka be di etsahala metseng e meng na mara bana ba heno ha le bua le ke le share le arolelane mathata a lona pele wana bothata bona bona re sentse re botshwere re bola kaofela na re kgona ho arolelana re buisana re dula re rata tsamaya ka group le ditlolo kaofela o maro wa rona re sa tshwane le batho ba bang hobaneng rona re sa thole mesebetsi balekane ba baleya ona o ratana le ona o ile ona o ratana le ona o ile mara kuona molekano o qetetse ke motholletse ke mofue ke modimo ke motholletse thateng ke yana fitleng a pholosa bophelo baka khatho ba baka le fulo feta o kenya parafini jwale o laka wa mo sherela mathata a hao hana qala o kopana le nna o kopa re kopane mosebetsing kwanana ke mo jwetsa nna ke ra no tsela ho ha ke na sana khahle bathong ba bontate ke ra mpona ke otile jwang ke dula ntse ke dula go mosebetsing ka ke dula ntse ke ituletse ka mona ka go monyaka ka mona o tsebo go la ha o utlwana le nna ke na le di terms and conditions life nyaka ha o utlwana le nna o etsala tjena bophelong ba ka hona le ntho nsokodiseng e ke tsamang le yona hape hobane ke a utlwa wena o batla ke be mofumahadi wa hao ha o sa batla go ke ye kwana le kwana hobane so vaya le pleke ne ke dutse ka hara yona a ke re jale re kopana re le mehlobo ene ke phela ke le iwana le motho a mme datitswana rona ga nna ke batla a ke batle re tla jola o no ye o ye kwano ye kwa ke batla be mofumahadi wa ka ke mjetse ke ga nna tse ding tsa dintho ha ke kgone ho di fihlella o tsena ke na lo ka nako ngwe diphiroto di tswe non stop ke ka o mponang ke o ke mo jwetse ke re ka nako ngwe diphiroto di na lo tswa non stop ke wa bana matswa ka masou jwang ke phela ka low blood ene nna ha ke kgone lo kena ka hara batho baneng ke o e tshware hanyane okay ntate ngwaneso Dad. motho yo wa hao ha a o jwetsa ditaba tse ho latlang ka hlong ya hao
nna ntho e ke la itwetsa ke nana fela ke ntho ya sesadi e ka lukiseya re ka dingakeng doctoring hantlentle re ke re utlwe sesosa e bakwa ke ntho ke mo ke leng ke a monka ke amisa doctoring e sebetsang ka batho ba bomme ya ba ye mofa bo dipidisi tse ding ya ba etla le yena hantle dintho di a saka ke be ke re wena mara e batla ke re mothong ke re lo batla taba ena na hantle ntle hore e tswa kae ke tla monka ke tsamaya le yena re utlwa ditaba hore ai sesosa se teng ke taba tsa malapa e tloele hona mo jwale wena ha o so utlwile hore ke ditaba tsa malapa le ntse le ratana ka nako eo ha le so nyalana ha re so nyalane ntse re ratana ka nako eo ha o so utlwile wena hore ho thwa sesosa ke taba tsa malapa hona le ntho la ka wa ifumana hore e a etsahala ka lelapeng heno hobane ha ntse re mathisana jwale re a kwana ledimo le tlase ka nako ngwe ha kena le yena hae mane utlwa o mongwe wa bana ba iso a re go moshimane wa mo mathisa wona wa mo mathisa o mo isa hodimo le tlase wa mo mathisa dingakeng mona go ka matsomang ke tlo thusahala hoba ha ke tlo utlwa hantle hape le ha ke ya le bobo ba profiteng e ka ba apostolo e ka ba ka hobane jele ne se ke le motho a batlanang le bophelo ba ka hona ke bolukisa jwang ke be apostolo ke be ka sione ba ntse ba bua ntho wana ka ofela wa wena o ya etseditsweng ho dula mane hae mane jwale o fasitswe heno baneng ba heno ba reng motho wa hao wa o mathisa ne le ba sherela hore le ya dingakeng a kere hanna ha ke soka ke tseba hantle gore nna nnete yo kae le ipuela fela ne ke ipuela fela ka nako ngwe ke re ba bona bothata bana ba gona ke ba founela nna hape ke founela bona bothata bana ba gona ba dintho nna ke thotse thuso ntho ne e bile haholo jala ha se ke batla le kgabunyane hobane molekane wa ka la njetsa ga wa bona ha ona le probleme le nna e tla nketsetsa bothata tlamele re bone ha pele ona wa gona gore o etse na o conceive ela o nyala ka ga le nna ke na bothata ha ke na bothata ke a sebetsa mosele nna ntse ke le hloka le kgabunyane ma gona o tsebe hore hai nna ke bone ka ga ha ke bathole ho bileng se bile ke tshaba ho kena ke bona gore le sikita e tla qetetse se mfihlela jwale ke ntse ke batlana le ntho e ntse ke bona gore hai kgonahale mara ke bone bana ke ba mang ba pentse le tsamana ke ba fihletse ka mohao wa ntate Modimo bana bao ke ba lona ke ba fihletse di on tsam go jale motho yo la qetella o nyetse o nyetse halilili e ka reng e batle ba lefu o nyetse wa fana elo before re nyalana ntate Mkoto yo dintho tsene di etsahala ha re kala re plana ntwe nana re ke re before ke fihla ho enana ya lenyalo bana banana ha sa ba le teng first day fela ngwana a tswa sepetlele re mothabetse ke mo pepile hantle ke motho first day fela tsatsi le latelang ne ke fihlelena hae ngwana ya be e ka re o batla go gaoa ke founela ntate ke hae ba lo ntshwarisa setswetse ke mfonela ke re phakisa ka speed ya ngwana ka re ha hantle ngwana ha ruti ha gone ho ruta ke na le ausi wa ka tlo ntshwarisa setswetse hao ntate a tla ka go le re phakisetse ngwana re mise doctoring after doctoring ka zontitini kana ba ke doctor mang a fitla mo check mona na ntho ngwana ha go ma gona ntse go ta re le sepetlele a se fitla lena ngwana ha sa go ta ntho private party se ntse bolo ile kana kotona fitla mo ke ba shema a fitla mo pepete mo ngwana gone go ta kitlele yena ha se lentse ke le motho a mathang bophelo ba ka bo dula ntse ke di up and down jwala ke gutle kitlele yena ka tlung lantse ba ntshositse stwetse ba kwatetse go jwale monno na ka o nthusitse ke thotse ngwana ba monate ba nthabela le stwetseng sena se ba ntshositseng sona ha ka ba ka dula nako e kae ba ntse ba ke dutse ka tlung ka mo ka moreng ba sa mphi dijo o thukisila fetse se ka tshwara dijo se ka tshwara kae ka tlung hana jwale ZCC ha o le matsatsing kapa
Ho no thotse ya ha o tso pepa tlamelo o dule ka mo mara ke re tlamele ba mphe dijo ha ba o file dijo ha ba mphe le dijo ba ntshwere hampe ka mo ba kwatetse Ke ba ngwana usi ba hao bana ba o ya o swa ka ona o mong ona a kwatile okay tshware hanyane